nitio gani mwini wakwa rucini rwa umuthi uria ni mwarimu kuma kuria kwa Jewel Professional College mwarimu tuko tukinyitanira hamwe nake nigetha turunge maundu maya ndakorwo ngikwira mwarimu tionge ni Wachira Samuel, karibu sana. Asante. Yes, thank you so much. Ndohe kanyaga kabe gedie mwiro tukanamba kuingira kuri direct drona wi haririe muno gedie mwiro wa Keo TV na tuge thank you ndo akunyita ugeni gukaro na tumwire okay akwakwiririe uria wi hakuhi na TV yake akwiririe nigetha twarie igire ithatu cigi igeranio na tukiaririe muciari what next after the national exams. No ngika ati onawe murutwo tungika ati after the national exams murona waku aga kunyita grade iria hihi urerigagirira ri what next uhana ta muciari nikyo tukire. Asante sana. Thank you muno. Na ngacokia ngatho kuri we mwiroreri wa Kiheo TV tukwambirira kumenya riri mwarimu uhoro wigi igeranio cia neka cia ndo ikirikirira na hihi igeranio cia hana gatia na mwita arimu niki murakoriro mukiona na niki mutanyite ukoro mukiona tondu thaici mwiruguru wa ministry wa minister rariho ena minister unge wa githomo hena mugaruruku thiini wa mathomo. Thank you. Igeranio cia colleges cia NEC exams although ciothe cikoko ci under the NEC exam the NEC examination body ni turakorirwo tugika for a period of around 1 month kana mweri umwe na nuthu na itiri no garuruku onakorwo hindi yothe kwake na itwika ni kugia na effects cia transition iyo ri gutiri no garuruku munene tondu ugaruruku rekekire in the higher authority that is the supreme minister no tondu colleges ikoretwo iri under TVETA drina changes okoni igeranio cia setire NEC drina changes so gutiri no garuruku munene but hari undu mwe uthiaga o series iri undu ri rehaga ni urakorwo ukakora students hihi ringi ni marakorwo even to prepared no ugakora na nikyo tukire umuthi nigetha twambe twariririe students ugakora atiriri wewe mwalimu ni prepared but still hena a point of laxity urakora ina murutwo na ndikana generation ino erikuwa ina kaundu ka don't care ugakora drama kamuno kana ndiroerera undu uri very serious tondu maybe it's just a normal thing so not so much observation serious to observe it negative so much no hotingikia gatu maundu tumwe negative na turia tungi positive but kigeranio kirari kiega tondu twikithagia colleges nyingi ciria irekaga iria da TVET cikaga igeranio cia business na technical na nicio turakorirwo tukihando business riu ni mwena uria wa business courses technical ni electrical hospitality food and beverage ciothe nicio turakorirwo tugika na nicithirite so far riu twetereire cia NEET exams cia andu aria mekaga artisans wira wa moko. Okay, tukima kuri igeranio cia NEC tukihari igeranio ici cia na mbere kwa ihinda riri cia KCPE ni iri cia grade 6 so biria ha grade 6 ndo uyu ni mutaratara mweru durariho tirari nete igeranio cia gifururi cia grade 6 hihi tari mumuroyo ndo uyu na njire kwatiri kwina igeranio cia grade 6 hihi uria muratafanya igeranio ici ingita kana arimu aya ngiri uria marathie na mbere na igeranio ici cia class 8 niguo ici cirathie na mbere kana hena mubango ungi kana guguthia ate ona thutha wa aya wika grade 6 ni ate tutanite kuona taciari no korwo gitutaririria nigetha muciari uri utoi ati kwina igeranio cia gifururi cia grade 6 korwo gitauko na muruto uria wi grade 5 amenye mwaka ukite ona kenya kuingira hau well otoria tuithuo theri fururi uniuri ni gukona na tendency ya gukorwo ati everybody is a professional in all their fields akora gutiri mundu utararia wathie kwa siasa ugakora othe ni wana siasa wathie kwa law ugakora othe ni mawakiri kwa elections yothe but it's also good to say ni twagire gukinya handu turita fururi ri tureke professionals marute wira wao tondu korwo ni issue ne ya CBC so far ni wega kuga na korwo turi human to ya atiriri gutiri mundu what next for the class 6 kana andu ya grade 6 so far tondu uria twini ati thirikari ni rakorire ya form task force ya kurora CBC the pros and the cons kana advantages ya na disadvantages ciayo so far kuguo no tumenyithie muciari atiriri we are also waiting onake muciari akorwo ari at waiting bay akorwo akimenya atiriri
ni gweterera twetereire which might not take long tondu mwaka ndungigithira tutari turamenya uria hihi task force iraonire tondu makifowardite information kuri education committee nigetha mame review mamenye ciana ici igutwarwo ku but all in all CBC ti njuru utiri mahitia inamo acha hihi no ukone kaundu kanini tu karabatara ku fine tune tondu ungirona githomo kiria ithu twathomaga primary school and secondary school so much theoretical wira wa mafuku what do you know meciria maku na gukram ona ndakwenda kwira twekaga ABCD nino kana nino ukagwira eno but right now urakora mwana uri utarahota mafuku mari ari eno ndungi wa moko angika na niho urakora ri muciari ni arahota kumenya my son kana mwana wakwa ari good in gutuma uyu ungi nake no atwike ndagitari uguo ira wake ritu wa gutuma uyu ungi nake no aine uyu ungi nake ni journalist ondu kuri ona ni uraro kona kurika clip class accurate nenda-ini cio kinyanyiria karonania some few twana tunini tukigeria gutangatha no ngirora ciana icio ina kiheo ni undu uri thiini wacio but thank you to the CBC tondu undu uyu rasportirwo after the CBC tondu riu ciana ni irutitwo atiriri ni tume class the setup ya kirathi tuthie riu setup ya field what can you do and kaigwa ngikuira riu na ithu twetereire NITA exams tondu icio nicio ciikaga wira wa moko too much theoretical so tutire na information nene of where ciana ici cikurorio after the grade 6 kipsee no mareka but we are waiting for the government na tuli hope for atiriri mena handu magirorio wigi class 8 na kipsee ari hena a bit of difference to know quite much area dakwira kipsee ni practical based class 8 dikirira ru curriculum ile radi ewaipetwo out ni ile ya gwika uweke mathabu uweke githungu uweke so the different gap ni ironeka no ona ori class 8 ru mati gukingira form 1 form 4 now mati gukingira riu uko uri ukuhota guthi campus ni guthi university uri ukuhota guthi college ni guthi college no uri uteko make college ri icio cia diploma na certificate tutigire ona opportunity yake guku ithui oke tumuthomithie arts and courses yeah tondu riu twarikinya hau haria hena ndeto uhoro wigi riu andu twaya ni twarikia igiro yes riu twinuka tweterere maumирira ma kigeranio tugeni kia KCPE na cia form 4 tondu nimekwambiriria igeranio cia onao na ni atiri thutha wa kigeranio hena muciari we haria mucira na murutwo urakwirwa rucini rwa umuthi na ena kiuria mwana wakwa no age kuhituka ndina matanya ni kuya merire iyo neto university neto UN neto Kenyatta neto JKUAT no thutha wa gwika kigeranio akaga kugia na grade iria ndiratanya no nagikorwo ni mwana we class 8 nganagia marks njega cia gwitwo thukuru hena aria aciari mabosa gukorwo magithi kumwethera thukuru ya kujoin muciari to uyu ri tumuhariririe ati anything can happen ungimatara ati ari muciari wa mbere na thengiu ni kiuria kiu ni kumera atiriri we muciari ri we no athomire giaku na no ko we niwe wi ndagitari thaici na we niwe mwarimu munene cukuru iyo no niwe gomenya atiriri mwana waku ti mwarimu na ndagotwika ndakugia grade yorenda tondu ona akorwo ciana ni igiagwo ni aciari ugakora na jinsi cihanaine upstairs to nginya andu mahanane uguo muciari wambe unyihanyihie matanya you know if you don't want to be disappointed please lower your expectations yana na you disappoint in any way and actually that is ni hida nginya aciari ni hindi mekuria raizi kaitu karia gake form 3 kenada ni hindi kuria raizi Christmas ino igwa gatirenda kunugirwo ni gitunguru gatirenda tu maundu tu ni hindi kuria raizi ni kuigwa disappointed muno twambiriria hau atiriri expectations iciri ukucireduce atia wambere mwiritu ucio waku na akoni egwika form 4 no cokioria raizi na ndari tiga pressure atakire we nayo tiga pressure ona mwite mwe wa Njirũ ino ni ndai na ti muthuri we nake na ti roho mutheru urira itumbe hau nyambege wambe urie ucoke umurie atiriri wa Njirũ fiu ni no ni ndawi nayo aja ni no ndoko tutikuruta mwana uyu no ni atiriri ni uguthie ugie mwana no uyu ni wa mbere na muico tarikitie githomo ugukorere turere na ni ugucoka cukuru tondu gatagati ka maundu mau mothe ri ona agia mwana ri atakiri kuga rucio rwake ni rwathira ucoka we cucu ko ni we wagirwo mwana ucio oya mwana twara kanitha cokia ngatho
andå aitå no mekwaria obvious tondå nä mara expectaga ndå nä å rameraga å rä a wanjirwo waku akå hetåka å rä a wonaga agä kå ruta riri å cio agå tware riri å rä a å ngä rä u nä å cio nä agå cambithia thiä kanitha å nyite mwana må tware kanitha na å coke å kue kä ndå kä ega tondå ngä gä twa cåcå å tware matano kua kä ndå kä ega kä a ngatho å rå game o mere nä ithuä tuoka gå cokia ngatho tondå Ngai nä atuonekanä ire Januari yakinya rä oya mwana å cokie cukuru cåcå wetigwo na mwana må irä tu ainå ka hwainä nä å ngithie mwana å rere mwana akinye harä a kenda reduce the expectations na tiga gå thimä ra mwana waku kä expect atä rä rä maå ndå mau mahanä kagä ra ciana iria ingä matingä hanä kä ra waku wa kerä nä mekå ka kä geranio tha ici tondå nä megå ka kä geranio na nä mareka rä arä a me class 8 arä a me form 4 rä kä å ria nä atä rä rä we å renda agä B we å renda agä A opportunity power na ability yake tigweri tondu ndakwira CBC niwe taithĩtie aciari kũmenya power and ability ya ciana harĩ eri na iko ability ya mwana ũcio ti hau ĩrĩ kautangĩtĩkĩra ũmenye atĩrĩrĩ grade ĩyo agĩa rĩ ĩyo nĩ ĩrarĩ ability yake mũikare thĩ mũ strategize mũrani atĩrĩrĩ maina nĩ wagĩa D minus what next niki kingi ugienda gwika na no urore mwana waku tondu muciari nu ukoragwo ari mundu mucanuku muno nu ukoragwo acanukite kumenya mwana wake uri angienda urore mwana waku muria atiriri kurigana na uria nyonaga ugika ri ndrona to ngika electrical kurigana na uria nyonaga ugikara ri ungienda gwika ki mwana akwire ni ingienda gwika mechanical engineering ena D minus dia kumwira mechanical engineering ni andu ai ndagwa turambiriria artisan mundu wa D minus it's called value addition ukato add value ocio wage D minus tiga kwa ukato add value okay amirikia artisan au ma artisan abata certificate au ma certificate abata diploma finally no yo gathi ku university yo wendaga na ciari mambemeherie mentality ya atiriri ati mwana atwikaga successful o athi university andu aria mahandikanite guku and we have them the big entrepreneurs aria mahandikanite bururi uyu na outside the country kana worldwide they never got their foot to the university niwega aciari mamenye uguo andu acio matingiririe maguru university angiona ni drop out cia university after akinya mwaka wa keri akiona hagiri hagitirario kenyumire thaici nio the greatest entrepreneurs no macoka makoya graduates cia university makamandika niwega aciari macenji mentality atiriri success ya mwana igoka wathi university no urore mwana waku one he's a musician mutware thukuru ya music na nikyo kwina CBC mutware cukuru ya music no murore omuone mundu no ambira wa moko mutware course cia moko murehe guku gwitu mutrain for technical courses uguo muciari anyihanyihia expectations na ona ainukia grade iria kuinukia please don't be disappointed embrace that grade witikire grade iyo ri niyo mwana agia udige story nyingi nduraga nyina graduation kwene gwakwa gutikainwo agate tiga pressure kuruga kwene gwakwa ngametari agate riu no akejambithia we ndwa gucambithia gutiri handu murakinyite mukera na atiriri ati mwana ni akagia grade ni getho thondeke ritwa itura acha embrace that grade mwana ucio agia tondu muthenya mwa mithenya no mugaikara thi murani atiriri haya you mean twari na D minus na thaici turi campus it's called value addition aciari maikare thi na rwendo mwanirie na mwana waku nyainukia grade iria inukia ikarathi muranie what next na nikyo twi ha tumenya what next tondu kothi ni nyingi uria nake warikia form 4 tondu mekuria na mutwe muno riu aciari ona ndiraiguire makiuria holiday yothe meri tuguikara nao mucii ciana ni iko iri bade uguo niguo ari muraigua tuikarite nao riu nyu muranoga ni mieri 3 twina guku primary the same secondary the same mieri 3 mena guku ukanagia mwana ageka uri uramukanite riu uramaka ni mieri 2 riu muguikara nao mieri 2 banga mubango uri ukubanga mwana waku muguikara nake kuri mathaa maku na TV na kuri mathaa maku makuruta mawira ma mucii tiga kureka mwana waku aikarage ati thina no TV haria na remote ukimoragia ni nini sijawanunulia muko na remote muko na PS fanyeni that's not the bringing of children na nikora akora twina ciana nyingi guku nja very lazy airetu maraingira kihiko-ini ahura erage B kakura sereraka atagiona ti nginya wira doi ndio rihinda ria ciari kuikara thi mwamenye atiriri mwana uyu wakwa muonie okay no mathaa no mage no ciana itirenda mathaa mothe children wants quality time
quality time ni atariri ndagika 10 ire na value ndagika 20 ire na value tona tungiuga uguo no guturia atariri turi mathukumira ri no ndithukuma kuma kiroko nginya utuko mathaa mau ainuka ri etha kaundu ika kaundu na mwana ucio tiga ikuonia mwana tiga kuhe mwana time ate hindi ciothe ari TV ni ari thimu-ini tondu oko kuri generation ithukite ni ino iratinda thimu-ini generation ino ya gutinda thimu-ini ni orakora unio nginya ni andikirwo abici ndike concentrate ire thimu-ini ino ni yandikirwo ukakora mundu heire mundu wira ni heire mwana wira wamwira ruta wira uyu no ndari ararikia tondu ni wamuondie wira no thimu ni ndio ihinda aciari mamenya atiriri wethere mwana undu angika athuri na mabodi na ciana ihinda fathers ni mekuonio rukungu uyu tondu it's better to be factual and true athuri matire connection na ciana ta nyina na ciana tondu mwana ko ya connection na nyina ari oda ya nyina uguo na feed na placenta na thakame ya nyina ni iraingira mwiri wake no mwana wa muciari wa muthuri ndari connection ne ko no nginya withani no nginya riu ihinda ni riri fathers mwiguithanie na ciana otherwise na nikio urona kwina challenge ya atiriri we have a generation it disconnected na maithe uguo gakora athuri marauga ndakika ira ciana no we wi muthuri riu haha tiho eheria riu haha niho kweheria icio yaku ngate mutimia ni agaira ciana connect yourself na ciana tondu nakwira nyina wa ciana a connectaga na ciana from birth akonga iria ria nyina colostrum iyo ni nhensaga bond ya ciana muthuri ni ukoraga riri mutumia agatwaro mwana akurari athie ruraya ri akoya nyina ni ona tiga ruraya guku Nairobi muthe mukuru warwara aikurukagio Nairobi ngari thia gicagi urite matawa we muthe ri nderukia muthukuru ina hangwe norore diet to reduce this connect yourself with the children ihinda riri mieri no iri ni miega muno memucie wewe father connect yourself with your children mamenye we uriithe tondu menyerete hihi kurutira mbeca bedroom mere no urutaga riu na macoka January ukahe nyina amahe nyina atiga gwake marutira wira baba guo arokire tari kindu atiga guo kindu adigagia no ithano ngai wakwa ni nguriko wa njeri arathia karuta mbeca iria heirwo ni muthuri ao kakamera ciana irakura ciui the mother is a provider no we muthuri ni wone ani nigetha ku avoid hau ri ikara the now this holiday na tigo ikara the now muthuri mwe ukaga atiriri the social media atibe ni okaga akoya ciana ciake agacitwara bagathi makahave supper dinner together no ari undu mwari araicire ni tura connection na ciana ici ona kon turathi ati Sundays ni turathi tukaria supper and breakfast together somewhere ari undu mworaga I'm lacking quality touch na ciana ciakwa uwe kile atia oya agakamwo muthe agageta today and turathi nawe na turathi mathi nake tithe athia karie ni mwana arie ithe akamba akamwira mathina maria akamuhe mistakes iria amekire mwana akamwira ndio nasema hivyo na mimi nilifanya hivi na hivi mwana akamberia kuhinguka ithe agakira amuthikiriria no right now we have a group of children mato ithe ungira ithe mwana ni ari na depression ithe akwira nyina agakwira ungira ithe kana nyina mwana ni arahuthira drugs we mwachiga tondu we muruto ithu aruta ni tuhota ni tukoretwo na ability ya kuhota ni transport mwana ukona behavior ciake ni iracenjia ukera muciari akwira gaca wakwa kuringana na uria ndimurereire kanitha-ini akibatithio akigererwo moko ni bishop akicoka kuma hau no hari umiriria ni muhenere umiriria na ni ota boy ndangika uguo ithu turamuona please December is here 2 months holiday is here parents connect yourself with your children fathers connect yourself with your children tondu gutire ihinda riuru tha ici nyina no age gukwira undu tha ici maramurarera oreke ngwire wi father muthenya uria ciana icio ikarikia thukuru cione mawira wendire ukona rukungu bugatigo ku gicagi na ng'ombe uhuragire nduthi mu ukomera ndatigirwo na ng'ombe gukundeithagia please nigetha ku avoid hau ri connect yourself with the children right now January yakinya nayo to marahingura January na kumuthia-ini yakinya ya kuriha school fees muthenya waigua mbeca igitio i bedroom chomoka ta warathwo umanengere ati ndaigua mukiuga ati fees give them no mere nidaneana mbeca murihirwo school fees kuma hau ndrenda ona no otherwise
aciari meko matiku board nao na ciana holiday no forever undu ni ugoka we reflect disconnecting no niwe ironeka in the families right now tondu ngigono agire ku connect na mwana munini u expect ni u connect na akiari at 30 doesn't have your time ona muti urungagwo ri munini yes okay ni toko kinya handu mwarimu tuhote gukorwo tugitiganiria uhoro begi ati gwiciria mwana athi university niguo egukorwo ari very successful kana mwana kunyita grade ya 400 niguo egukorwo successful tondu riciria riri andu aingi makoragwo nario ati 400 plus mwana uyu ri ni very successful ni egukorwo ena muturire mwega na ona introduction ya CBC ni ratonia ati he kindu kingi makiria ma githomo nto kinya hau tondu generation iria ithue na ithu turereirwo nayo ri ni ya maratathi ya gukram maundu na kwandika gutire handu twairagwo ati uhoro wigi wina taranda iriku ati nigetha tuhote gukuria taranda iyo wina thiini waku ri kana niki ungienda gutwika tutiuragio ithu twiragwo wakinya university ria ugetwo ri ni gakwira kothi ria ugeka ona tuwe wira no ndagitari engineer wakiri na pilot actually gutire mundu uga I would like to become a teacher gutire acha ni gwikora ithu twikore nitugakinya handu riu tutiganirie na maundu maya ma grade na ma marks tukinye handu ha mwana uyu ni ambiriria gukorwo akimenya maundu arenda gutwika ki no na ithuĩ tukamahimbiria thiini wa ruriri tukamenya atiriri kuma ge kanini gakari kari kamutangathi kuma ge kari kanini kari na kiundu giki thiini wako na tukaga gukorwo tukianda kumenya alisomea nini society ni gakinya hau na gakinya hau hindi ria wa mbere yarutio muciari oguo twauga muciari having some quality time with this child wina quality time na mwana ukamenya atiriri mwana uto behaviors tu ara behave uti uri tariu ni mundu angianjirire a good example na ni mundu angianjirire anyandike handu ajige handu ngirite it would be a very tough time for me I'm talkative tondu mwaria ucio ni gwira wakwa so riria mami akinyire form 4 akiona undu ni araria muno akinjira ira akingori hari othaya ndamugeithia akinjira na ni uraria muno ni gubatara okire imwe weke ngui giki riu no kiambiriria maundu manene ni maroka this is what I'm doing no ndajira goguo tondu hihi ni amenete ona gatiriri mami ni muhoreri muno ni mukiri na baba ndari maundu maingi kwaja ramenya athuri mombetwo mari agukira o kwihorerera tu baba ndari maundu maingi no mwihorereri mami no mwihorereri niguo kake mundu giki ki haha kiao kirenda kwaria muno anjirie ni ugukira ona nyina ngani akindu ira anjira ni aria muno but the question is gitumi kiria magia tumire manjire uguo ri it's not that they hated me no ni tondu matiakugeyo makamenya atiriri matia na that understanding ya atiriri something is coming out from this child that's how the parents are ukona mwana waku ni araria ukona ni araria muno ukambiria kumutwana deliverance ni araria muno unwa kali possessed ukona mwana waku ina kaundu areka hihi ni ara craft to maundu kuri andu mere guku even in Kenya mundu ukuhingura thimu ino from point 1 to the last point acokia micokania ukameona uguo ukambiria kurwa no athukiria thimu ya ngiri 50 ndirutaga wira nake na tondu aciaria thiko ici ni guchat na go Skype nginya kiroko mbere ya mokirite ri riu ni anyihirio muturire na ni anyihirio starehe but the issue is urore mwana na uguo ni athukia thimu ni ahingurania acokira undu ucio ri akeriri please muciari amenye haha hari undu urakura ikarathi urore mwana ucio muone wone kiria angienda nigetha society ni ri kinya hau ha ku embrace atiriri hatiri undu ungi it's now time kumenya mwana kiria angika na nikio ukoraga even we have twina professionals by mistake mundu athire guthomera handu tondu mamu wao ri ana baba wao ri ari ndagitari rwakirwo yoko thome atonejua ine na munene wa Manasi county ri ni kuona wira riu acio ni okoraga ni ndagitari no orders iria aheana kuria we ena kuria reception no wewe kuria dressing room arakwira ngore ocigite thi we ni shida no ndirekira ndawa shouting
but it doesn't really have the character of a doctor. Yes. No nikigia tumire tondu wira uyu ndwari wake, this is not what he was called for. Uyu ari mujeshi ugakora mutungatiri wi kanitha na ni commander. Commander in terms of agetia muhothi kuria ni tambara because athire kuria hihi ni tondu mamu ao ri ni leader kana reverend na ni mwire na bishop ugwa mwirire we kurigana uri economy hana ri riu wira uri uraria no utungatiri tondu ni na bishop wa diocese ri uka diuga thomere theology akathiga theology miaka 3 agoka kutuika mujeshi kanitha tondu aciari matire mara embrace ati a child cannot be you. Yes. Mwana ndari hindi agatuika we mwana ndari hindi agatuika kiu endaga atuike reke mwana atuike kiu ageire gutuika kana kiria ambitwo kana aciaritwo agatuika tondu inside mundu wothe ri kuri hinya na kuri na potential, there is a unique you iria tumaga we witwo Karo na ndwitagwo Karo ungi kuri na Karos aingi muno. You have a sister, you have a brother, kuri na andu anyu mutahanaine. As much as I have a twin brother, but he's not talkative like me, but na ni twin. So kwina kaundu unique karia ge thiini wakwa na ka uniqueness kake ka thiini wake kau niko muciari ageire a sport, kau niko society ageire riu kinya handu e sport. Mwana wa nyina maina sport ni nyina maina nake mwana wa nyina ajua sport ni nyina ajua. We shall have a society icenjetie notion na mentality ya atiriri success no igire hindire ugathi form 4 ugathi campus. Success no igire hindire ugathi national school. No ndu ugacenjia ningi ni undu wa riri ithui na ithui Ngai ahete ability ya kumenya go sport mwana mentoring ithui na ithui tuthie mashinani go to those schools mentors aria mena kuja counselors aria mena kuja go to those schools aliena aciari na waciari ri matuike available tondu aciari ni mahangire muno menya kuria tureterwo tukaririo hau riu na githomo ni 10,000 ni 10,000 gwetha guthikiriria mundu. Please avail yourself. We avail nigetha tuthie tuthomithio aciari mathomithio monia atiriri mwana waku ngimu sport atia mwana nake athomithio ni atiriri noguo ni kuri ciana riu wakwa Igeranio results cio gukaigua mwana ni akinya ni atuika suicidal tondu ndanagia marks iria arendaga nigetha ku avoid uguo ri riaria the better results itanauma aciari ni metwo macukuru-ini monio mwana waku ekaga ona nona ino ni of you deal angifall under nigetha muciari before results ciumite ri ni prepare to psychologically ate kuri undu uria mwana angika nigetha ithuothe the whole society shall have a changed mentality kana meciria maitu ni megucenjia muonere witu wa maundu ati success no yukire after uthi campus. Hena arutwo twinao mucii kwa ihinda riri aria riu matarika Igeranio ici na aciari mena ihinda itu ndigukuhenia aciari twina ihinda itu ndi umwe wao tindi ihinda itu tondu turaikara na ciana ici riu mieri iri aciari ni areuria atiriri mena homework yes kwina aria mahetwo homework naki no mieri iri tukona ni ihinda inene muno makiria na aige aitu tukoragwo twi very busy na wira-ini angeturokaga tene ta guko mahwa-ini wi muno nduri na time ya mwana uyu tukamatigira tuge ni thimu tuge ni ki kana aruti nginya wira maikarage nao no ugakora mutugo wa mwana kana ona mitugo ni iracenjia hena uria mwana are behave hena uria angituma twa nginya gicagi washowe na mama we ikai na ku nigetha adungu tumitugo tuge ni maundu matiganite ni urona ni maracenjia na njira imwe kana iria ingi aciari aya mena ciana kuma grade 1 nginya grade 5 na kuma class 7 na aya form 1 form 2 form 3 aria me mucii kwa ihinda riri ungimatara ati nigetha ciana icio ni itikore muno aya me secondary matikore tutigakore turahingura thukuru na aciari angi undu uria wi hori Deuteronomy, I think Deuteronomy 6 yugaga atiriri no ni confirm it ni maundu maya mothe ni mathani gwiciria ijari prika ni kugeria rageria kurehema kuririkania aciari ya umenye Genesis tukite Genesis tugacoka tugoka Exodus tukaheo mathani tugoka Deuteronomy tukaheo riu maundu maya mothe mathani maya mothe ni muriraga ciana cianyu muikaire thi murugamite ona mwitoro ri ona mwi mawira-ini manyu ri ni muri maririkanagia hari handu aigua heru hihi ni muriraga ciana cianyu
riria muraigua mwena ability kana riria muraigua muhuruke Acha. when you are at work ni uri mwiraga meaning aciari riu ti hinda ria kuga atiriri I'm very busy ni kweli you are very busy mihango ni aingehire muno tondu niwe wijiari wa kiama kia na hau hanyu na pesa ya hasora ni iroka hasora fund ni iroka riu ni hindi muhanganitie nacio uraingira nyumba thaa 3 we muthuri nawe wa kiama kia athuri akugura broti maguta na ni murahitana na hasora fund ino uguo uraingira nyumba thaa 4 uguo nyina ingira 3 we nawe waingira 4 kuma kiroko tondu umire thaa 11 nigetha ndukanyitwo ni jam kuma 11 nginya round thaa 2 cia utuku mwana uyu atinda nao aria mari advantage dire mwana uyu atinda na house girl kana house help kuma hau ri mwana uyu atinda na aratake na thimu na aria makina PS atinda PS no woka thaa 3 uiguo nogete ona nduri na time ya wira house help negeria tunai hau ndi ndambe withamba thaa 4 kiringa ri ujuoe wambiriria gucunga thaa 5 ekako ugakoma tondu ringi rucio ri mwina mucemanio na county commissioner wathiuruka the whole day the whole year the whole holiday utari urona time but it's better kwira ciana aciari atiriri who are you fighting indo icio uretha ri urethera u mbeca ici uretha ri urethera u urethera ciana ici but it will be unfortunate gukora indo ici urethera ri gutiri andu urethera tondu ugicoka guka nyumba riu nuona hasra fandio nuona mbia icio ciothe ni mwaigirira biashara ri ugicoka guka nyumba ri ciana ni ciorire drugs ini please tuki prioritize mawira mangi mothe turaruta tondu no nginya turute tondu economy ni too much tough na ni rabatara turute wira uguo Deuteronomy yatwira ni muri maragia mukomete murungie ona mwi mirango-ini na mwi mawira-ini manyu you just need quality time tondu umuthi uyu muthuri kana mutimia aria mahikanitie umuthi uyu muthuri angiuma mangitigana na mutimia wake for a month matigane umuthi mweri 30 mutimia agacoka January 1st agoka aria changed person tondu duration ino yothe ri kuri maundu maria arathomire wiki na kuri freedoms wa muhe the same case applies to mwana riria ari cukuru ri akoragwo ari murigire ni muciari ni mwarimu uguo kuri tu maundu kuri boundaries atangikira ainuka mucii for 2 months we nduri ho ndo ina time ya mugoka ku connect nake January 24 agicoka this is a changed person between November na January this is a totally different person uwo muciari ni ikare o yatiriri mwana tu wa house help mwana no waku mwana ona no wa society ni meragwo ni society but ukahe society ki kirio urerete please aciari nduga complain ate the holiday on nene utiri kundu muko matwara mwina o muciari tomeri you mujikaze mzoe mukae na wao for 2 months and then create that quality time na yo ni ndiracokera muno quality time tiga kuga we muciari atiriri ni hangire muno agajukaga ngomete agakoragwo na ciana ni ikomire ikibidi ugiukira rucini no schedule mathaa maku ndeka 30 mu discuss na ciana ciaku kaundu mwaranirie nacio wa gatatu ni atiriri tiga wa mahe undu mangika tiga kumagira tu siro irio ire hau fridge maina kama ule angombe ri ni agukama ni agukurehera rithiti maina ni akame we mwene aria mena ngombe riu ciana ni ikame ni akahurwo mahati ku ni ngombe akame ciru ni ingire gikwa ruge ni monio wira nigetha ku avoid ha difference kaundu gaka mangithoma hihi mieri ino iri when you keep a child busy mathaa maya makurura tauma yire guku street ni uracamania nao kuma kiroko ugakora uyu ni ngumuonete kiroko na ni ndamuona ndake no ndake ni ngumuonete githaa kingi na ni aumira ringi they are idle uguo mekaga ate when they become idle na ndikuhenia muciari ndakehenia kira ate watigira mwana TV ate ni kumu engage ka kuona mathaa maigana atanogete no menya ibindi iria we ikuigaga busy ticio imuigaga busy uguo we agakiria renda ri umagira bara gwetha haraka
Arataya ri na the society is very nasty. Yes. Society ni thukite na ciana ndiri na gwa gukurira gwa ciana. Uguo we muciari we nowe ungikara thi u create time na mwana waku. Ona ko nira ruta wira, ona ko nira hangania na hasura fund, hangania na no ukimenyaga ari orethera ri ukamakora. So aciari matiga complain. Quality time. Maikare na ciana. Quality time. Na ti mathaa mothe. Tondu mwana ningi ni anogaga ni ungitinda ukimwira ukamucokera kwa uchoki. Si ulisema jana. Ona uguo ri. Rudia tu. Chokera tu. Okay. Chokera tu. It's about quality time. Ma create quality time. Na ukanitha nayo ri embrace ciana ici ihote guci engage. Kuri na seminars ithiagwo. Igathio ugakora mwana ucio ni metwo seminars ni ma group o handu in groups maigare handu mathomithio live. Sex education tondu ni ingihite muno tondu anjira ati tugwika atia tutikakore aciari angi meguka January hingo ya covid ni kwagire aciari ingi muno. Ona theci hena aruto mareka igeranio me thibitari. Yes. Na timutino ni timutino no ni tondu aciari nao ri makiregire kwaria ro sex education mwetereire ruga rutani maria na twaria tumathomithio no tondu ngimathomithio ngikondo kuga ri aria. Sex education is very important. Nigetha mwana amenya atiriri ni ati aguthiaga riu tigita ria twahenagio na tugehetikia ati ciana iguragwo supermarket ni last boni tudoya go supermarket mana na ndetikitie piu ni wa supermarket. Leo tigita riu ria ciana cia kwirwa ati unajua ndikutoa supermarket ni ukumutwara supermarket iyo muoni haria twana tuigitwo. Talk about the sex education. No mwire maundu maya na maya na maya ungiko uno ni uge mwana kana ni ukugea mirimu iri rage mwana gaika ni meguconoka ria mbere no we ndukamaconokere aciari maconoka mwana tari mainamitie mitware mara tuthikiriria una kiarehire teto cia sex education rucini ruru riu hindiria tutha kunirira maundu please andu ni mareririe undu uria aciari mareririe undu waige sex education nigetha January igikinya ri na ithu tutikage na aciari meguka cukuru na tutikage na pressure ya ukorwa ati mwana ni ageire mwana urorage cukari na ndakure ndawa cia cukari na goro muno na cia pressure ukameria cia pressure ni undu wa mwana create quality time for that kid. Okay, tukiuka haha hari tucoke huri arutwo aria mareka form 4 aria riu mukoragwo mwe nao uko kwa Jewel Professional College tondu wi mwarimu guku hena aria megukorwo mategwika wega muno ati mekugia A mekugia B no korwo ukimetira kothi kundu magie na mwihoko any grade you will get. Kwina handu ungithi kwina thukuru ta Jewel Professional College kuria magithomera kothi cia moko na mahote gukorwo maki advance ndenda riu waririe arutwo tacio riu. Wa mbere ri gutire mundu utekaga wega othe makomengete tondu iyo ni ability yake ikoragwe mukinyetie hau. Thaici the country is moving from theoretical world to the practical world. Maundu ma theory me trathi tumehereire thaici ungikuruka haha ground guku street ini guku makanika mechanics maikarite haria na ngari cihurite hau uguo na ndagitari ndari hindi ari thondekera ngari no rathi kuri mundu ria wa D- kurira service yake. Universities ni cihingurite charter ingi ugakora ni university no ina branch ya technical school tondu ni realize atiriri ithuothe world haria rorete yumite theoretical world to the practical world na nikio ndirera mwarimu murutu atiriri we na wagia D- ona wagia E tene ndiyeragwo ni a failures ona wagia E uka we got a course for you. Yes. Tondu nita artisan level ni E and D-. Certificate level D plain and D+. Yon your level ya certificate. Then from there level ya diploma ni C-, C student and C+. Ona wewe ina E. Ugithikiriria results cia last year andu aria ma apply ile kuthi campus. And Maria nini tondu nginya mundu ari na B+ urakura ni opt kuthie a technical school. Yes. So that's where the world is coming. Uguo wewe murutu ona wagia D-, wagia E tujeuga magia E no wagia E ona wagia D- tondu kuria uyo turanyita wagia D-, wagia E come we got a course for you. Yes. At Jewel Professional College courses ni nyingi uguka na nitukwona career guidance uguka tuko guide tukurore tukuria train na course ino what have you been doing nikio igwa ungihota gwika kia moko
this is the best course. Yes. Ndukaga tu choose at random. Twina courses ciaku, Jio Professional College, and by the way, January intake is open. Mundu ria ukwenda guka ku apply for January intakes, come and do it. Aciari ona ciana icio ire mucii thaa ici no cietherwo short courses. Short course. Yes. ICT, ICDL, pastry, bakery and cookery, moke monio wira ucio nigetha at least ona kone agacoka cukuru hindi iyo ingi January ri na agacoke na kaundu mo. Yes. Asante sana. Ciugo cia muthia tukirikiriria. Ciugo cia muthia ni atiriri. Wa mbere ni ciakwa no ndikirie na aciari muno fathers. Fathers hehoere na thuri na guku nja igie ciana na manyina nĩ nyingĩ. Mũkwe kana mũthuri akayo na amenya nie mwana kakwa nĩ megaire na nyina. Yana ndiaragerio kũ. Niĩ rĩu thaa ici nyingagĩra nyũmba magakira. We ũrenda mauge atĩa? Na waingĩra gũ nyũmba ũthiaga kũmoria ũkamarutia raini wĩtagwo atĩa? Maituga mwĩra ndĩũ. Nimwe guko ne gwakwa. Fathers, this is not the time for such stories. Ri ni hinda we muciari wa muthuri. Please reduce ciuria icio. Ya berore mwana ikana the mabodi na mwana in a friendly manner. Na muno psychology ri yugaga atiriri mwana wa kahiri akwagwa so much attracted kana so much related na nyina. Etagwo electrical. Mwana akairitu nake nĩ so much related na ithe iyo nĩ oende pass no rĩrĩ oende pass ino na electric no rĩ nĩ raga thio rĩ no nĩ rathie yagĩte njĩra tondũ aciari nĩ magire connection na maithe ciuria mũico nĩ atĩ we father we baba wa mwana please connect yourself with the children holiday no otherwise ndakwa nĩ ũgatherũkĩrio mĩthũkũrũ iwe mũciĩ na mathas acia mutimie Nairobi na ndiũka nĩ ũroraga ũkona nginya gĩcagi kwanyu. Muthuri anakinya ni ahuruka ni etwo ni mwathani hindi yo nirio nyina oyagwo akarehwo Nairobi no rĩrĩa marĩ na muthuri ri matikĩrerirwo moke Nairobi muthuri akĩrĩ hau no muthuri mutimio na angĩhuruka mbere muthuri aikaraga hau akewa tukũgũrĩre ng'ombe tukwandĩkĩra mũndũ wa wĩra but why tondu harĩa okaũndũ gataraihũrana kegie ithe maithe na ciana ciao kegie maithe na ciana ciao aciari athuri rĩ nĩ ihinda ria kuihuria the gap iria gite gatagatĩ gaku na ciana na wetio bithi January marathuka ta warathu umira uigirire metha-inĩ choke omere my sons my daughters this is your school fees I love you go and study megukura moyo ni urutaga no aruto ne age mutukuru we bedroom mukuru agutigwa akeheana wĩra ndari ngaibe thank you muno thank you ni ukauko kwa Kĩheo TV na kwaranĩria hamwe na ithuruci ni rwa umuthi.